Ia tautoro lewa mamla matu tūlanga i le sunga ia la ngoso. Ia te loa i whai mo whia ai ona ua e le o mawhai ona muri fo i lato po le kofenisi ma Palestine. Ni tūlanga whapei ma tutonga po la o tō whenga no sia e te tau lava na a mwese whai whia whau. Ia whaftaida le ua mamla mai e renga teina ia pei ua whawhitawhia o tōku no tūlanga lea pei ua male pei ainga. Pei ua vai ainga ia pei ora usauna ngā tūlanga lea ulu atu malofi vai ia o siona uso lea o tū mai o ilisi tū. Sunga ia sene whautua. Ia o te rola e whaingofia aise ia mai sa o whaptalanga o lea ua la tato sotu nei pei o se tasi lea vai ngai siri ona loto foi i le tūlanga a mainga o ngaruenga pe te le foi sona whaia anga i le survival ai foi le tūlanga foi lea o le ua saua ia le kaile sia pe o isia vai ana whape whaale tonu ia tonu e le i tuto tasi nei teimi a le te vai atu le fono le sulu onu i tūla vai atu le tausanga le afi se la vau sfuru o le masino yuni foringa me o fono na mata mai la sovaru e uma na soiva ia sa se o falo te lenga po le atondo le tau o le fono e sulu ono i tūlare una ia fa te lava mo fa si e mantu fo na o mai ni mato foi feawe e avatu ma te mana o iai ona avele o le lisi fai feau pe ona ta ua mo ia e te ua whamai e le eise si o awanoa. A lo i e tanga te o le ala tu o maia. E matu te ngā lue. I o tanga te fo i lae sa o ma fo i Amerika. Ia ma whai lo mala ia matu le sua whau mose. Ia na matu whaatari le i eise se i sao. Ia o le a tonu tu ai ngā whaiwhiau le ia whaiwhiau ia na fai meiri kofenisi. O le fese se inga la melna, wai una mātou le mawhai, o na maua le awanoa e wheilo i e mamosi. A o la taunta na walawina, pe o la tauna walawina mosi. Nia la mau te whaatari, ia le te lea taimi whai mai wa whaatari o loa ua lata na sau. Ia te lua ta ua mai lisi taimi ua le sau. Ia whaafsila i e pe aisea. Ia whaafsila ngā na whai lore whinaunga. Ia whai mea o na o mose ua sau o le sau sao i New Zealand. E tusa o ia inga le kalesia. A o sau ia lu sa mua sau ai. Ai o le sia le kalesia. O le tei mea wala wai o le metinga luai sau sa. Ia waru mose i sa mua. Pena le wala na wara ina whai le fono lea. O matua fi na wa ya ma tau ma markol fenisi ona wale me fai ona sau ia la tau fai fe au na o mia mai ia le la ma te fa tali o la tau tau na fa tau wina me o mai fu fuanga ni fai na sau la tau fai fe au na fai mai ya ma tau e fa tali ai ia pe o le mela na wa la ona fa le tonu ma o ai lo le tūlanga ua whale tonu ona ua iai nisi o le kalesia ua lātou iloa ua le mawhai a ona toi o mai mo se New Zealand. E mātou o le vefo i le immigration ia e fo i le Minister Immigration tangata ingo ia Ossie Malcolm ia ale ngata nāna mātou wana uina fo i Palemia sunga ia David Longi ia na mātou whātasi lea visiri e winga i le mea lea pe mata e mawhai o na saur whaiwhiau leo walauria e saur ngaru e New Zealand. Ia le tari mai e mawhai. Ai e whanango lango le ngā ruenga po ia ia ngā ruenga ia teia le awanoa. A whaila wale a isi awanoa ia e le mwhaila e la tūna whaise mea. Pe lawa tutunga ia na whai tūla whono New Zealand ma Samoa. Ai fia sau New Zealand sua mo mole o lau ngā ruenga e sawai. Whakpenala la o le taun sawai mose. E pesi o le whinaunga la na
Ua ola mai na longo e loa ia le Australasian Division. Ia i Australia. Ia nana sa wai loa le o sunga ia mala umari sunga a Pastor Taylor. O ia le asau. Sau se vai po le atulanga tonu. Ua le mawhai e kua whenisi ona whaale leia ia le mta upu nei. Ia ona saura sunga a Pastor Taylor. Mātou whaatasiai malesi a peristene o le TTUC. Le TTUC. Ia ona mātou whono whaatasiai lea. Ia o le alala na le umi al whono lea. A wana malanga mai e fo i mose. Ia pase ila al fi naunga lea na tupu. Ua matua umi e ale le whono. A mata mai le tae au. Se ia o ina tāle ono. Sa whai e paramoro. Ia e tāle ono le a fiafia. Fa mo le asui le me whai e le whono. Na matu ole i oi Royal Oakley. Se meo nai o ne anga. E e wharisal na. Ia wharisal na matu o iai. Ia amata malteni na mātou wai leono, se ia tau le afol tasi. Ia on whamarole o le tetei whono sunga a teila. Se ia mātou malolo, ia ala aola tau tue e tala noa. Ia ona o mailea po le ale tonu o mātou whaia, ai rua mea mātou whiwhiri ai. O le mea mua o te spand, o lona winga, ia whata apere kalesia, pule tangata le kalesia fialo e afon. Enga lue ai, o lona lua, o le tis fellowship, o lona winga, solo e se ingo ma le kalesia le tui tau tangata asfitu. Ia na ole o la tautal noi tua, a ma tautal noi I falsa, a le te ana la wa afaltasi. Ia o nata noanga salope a faitu la fu ma tautal noa, ina ua tula I mai la sunga mose fai mai. Mau te malilie, o ia o le ato e fo I konferenisi. A lona manatu, ua te tau na mātou fo I uma. Ia sa mātou tal no tō tōra mātou ia na tō fia le kalesia fai ma fofonga le kalesia fai ngai ma le konferenisi. Ia mātou la ia tō tōro sunga ia le whiwai fautua, sunga pasta telefoni, ia maa. Ia mātou nole iai maole mātou tal tonu. A whai o wha mawai musa le aru, e le wha mawai mātou, e tu maua e aru a se iau o a le unga. Ona ua umi telen saure lotu anela atu e wha le tonu I se tari e ame. E nalana o mai lolea o mai tu tonu poa, wa awha le lua ia le komiti, ia ma le peristene. Ia, fisiri mai lopo le asa mātou I unga le mele wa talno ai winga le. Le mwhaina o mai ia mose. Ia, ona tō fia lea wa ue o te tari atu ia I le komiti. Ia eleni upu e tele o ta ua nā tari e tari ai. Pauala tari I tari ai o tō leo mai whamasino mātou. O tō fuilai au mai al whaiunga. O le upu tis band pule o tō. Tis fellowship pule o tō. Mau te le whentu se unga se mea. Ia nalana umai le whono e pōna. Wa ta tia nei na ufa mai a pasa te le ia wane nei. O le a ta te ia tātou whono. Ai oa o le aru tai au I Australia. Ai a tō le lua mai aso. Wa amatu si tō tali e tū sale mea wa tātou tala no iai. Ia nā alu leo pasta Taylor I Australia. Ia nofo le kale si sa si pe tauna ave stusi. O le tali ai le stusi avea o leo wanu ma le tali. A to e fo I mai o italiana e tasi. Ia pesi o mela na mato umiele fono. Ia o le fia I lua o le manatu lawa o konferenisi la tau. Ia mato sita ia le mea mai e fai. A fa mai le ai. Pe auto matau mai tu sare sa ta vedinga ma le o minga o le mtau. Ina o lava si si to ina le o lamos. Tuli mai ana o ia pe auto mai ti da sa o iai.
Ia o mea whapena tatu wawa i le winga o mea e aloa ia ma mea tāhua, tauna whatino. E pasina o tūlanga lana wa sauroia ia teila ia. Ai o le aso ala tua i alu le fono le. Ale cemetery mi fiti. O nā whea tua i lea. Ia whea tu lea wala uli ai lea o mātou toi ina. Mau te o mai la e. Se e a mai se tari ala mea lea. Ia na mātou ole i ai. O le sunga ia Eddie Staley. O le sunga ia telefoni. Ia whapea fois. Ia tuitama. Ia o Daniel nganga moe. Ia o a uleisi. Ia o tusi salanoa leisi. Mātou lai ina whai masua le kālesia. E awe le tata. Ia mātou atu le tali ale na whai meale, whai whiau. Ia ona tali atu le ia o le tali ale na watu le polo tātou whono. O le nā pule au tau. Petis band, petis fellowship, mātou te le tali atu nā mea o tau a whai al whai uma. Ia ona whai mai loa le o le taitai, o le taitai whono. Ia wale lei, ai o te manatu. O le atu e whono le kale ia le komiti ale konvenisi. La mai se tari e whai e ina i whawhile muai nem tau. Le la alena au mai te sese. O toi whai ngā runga te sese. Ia whai ngā runga la nā te sese. Na mātou tari fwoi whamumore pe whai toi tu mai se amanoa. Se tata noa i te sese. Ia wha mai le ai. La wa umana longo ia le komiti au ale conference. Ia wa io e umole la na toe haya ia pasteses. Ia mena finta te na to na o Taylor ia mal perstene mal teta iole le pure le centurion le sai i ai tulis le pure centurion anwe vili i members umole afo o le committee e tau el mele na mia e te lo pe fe na mo mana tanga te toru minute e se fu me la wa io e o mai e o inala na mato na mai se va no se mato to te no paste se matu ye mele mate lo ina le to ha ia to ave se ale ona fa le to no ia pena tu na va pena na matu fatu lolea e le aila matu teletrina o no le tu a mai dei a tai auto fo me o le la to o me fa pena fa ile maramala ma yesis ia ala ta ti fa penale e pe o le ala tonu la na umi ale fono o na wa finau tele e tasi ale mera e mawatu e tu solo na o mie oile ele committee mal prestene o a New Zealand ia fai mai ane me fai a fai atua oile la vatu a fai a fe ole ave ai ona mele na matu tala no iai o matua i yo ia la to e lem fai na mais fai fe au ai les fai fau pila tutunga fa pena o fa siringe foi mavo fau le kalesia po fer me tonu a fer me le tonu i forlanga fai ale tonu e nasa matuela masumos e mo las forna na no se llamo se io walo to ya le ilona inga ya na mato ka te lo si va na tawar te o le fono de Ga ma fo tuai fai tau fo il tusi a mata se fu tai o la sovalu lo ina la uma ile va vea o le afare lua ile soiva se fono umi te la fono a risi bea na o mai tauina fa piona o tala tutusia sa ye ma la va le kare si o itamiti light wa na tauno ai o tapua uma fa tali tu por as tali maiore e ri fai mo fie la
le ngata foi o loto ia wa le te vai atu a o fua tutusi o tangata ia sai ani o Pastor Taylor, Australasian Division Secretary, Pastor Barrett, President of the TTUC, Trans-Tasmania Union Conference, Pastor R.J. King, Northern New Zealand Conference, President of the New Zealand Conference, Tressler, o te utupe o Kofi Nisi New Zealand, ma the Executive Committee o the Board of Kofi Nisi New Zealand, ma o sui o Samoa na iai o toi ina i o puni raya ma la ngoso e lato umalaya. Sa iai i le sipito lea. No mao ia te i whaita o tui ia i ngō tangata ia. Ina ia ilo mai fo ia no maro le tunu o ma misfo i lato ia lo i tonu Kofi Nisi ma e le i whai ngō fie. E le i whai ngō fie o whaururunga ma taitai o mai o lo o mai. Peita i o lo iai pere merero o lo o misi. O le merero o misi. O le nau ngō tangata Samoa. Ina ia mawhaina te tala maida wanoa. Peita i ere o ngua fo i le merea lona lua wha peina plomisi mai. O se whaifi au whau, peina leo whau au ia, ia se tūra i mai whai tūranga ne ia mose. Ia o le mere tasi, a le mere na tau tede. E o lava i whanau laiti. O la sa o tōla ngona pe e tue mawhau i tūa i le se fulu onu i tūla, maro tue mawhau i le mea sa o i nai tamama ti nā mātutua o la vai whanau laiti o le kadesia. Aftai mo le whisiri. Pe whawhainta pe atu e mawhau iai. E whaamoi loto. O nei tangata māte o whātasi. Ua pei ale ainga e tasi. E o foi la i tamaiti nei whanau i te ora, i tamaiti tasi i tau sanga, nei ai, e le isi sinarusi, ina no fo o mai ama, ma wawa ai mai le mea nei whai. Maro latu le mamalama le mea, po le ane mea. A o mātou ia pia pōpō le taimi, o no lai whinau. Ia o tangata nei o lava i nei whanau, e leo se me whai ngō fie, lo tatu ma tawai atu o lai pula mai peo sangata e yeise meo lo mnau mia. Peo lea nganga nana iai. A wana o lo na taimi. I ne ufa ma vai mo se au i tuale le komiti ma perstene. Ia na whai atua mo se o au rato e foi. I ne nā taimi na wa ielo i mata malingi o tangata. O i nala na whai lo mai ai. E leo mana o tangata e whaamata ni tau. Mana o tangata ia o a lei unga a whai a lo se mose, a lo se ia. A i whaawau pēle mea lo mātou nau mia. Ia pese o tūlanga nā te vātu le aiti o tamaiti ma ia o te le lope nā ai wana o mai ua pō mai oi i Paramoro. Ia nau mea whio mauru tono o whasa, ia aru lo male fono. Ia pesi o langona nai o lava nai toi ina ma nai lo mātutua iai wa o si utai a tole wa se futa usanga pe a. Ia ala sa o whai mai a ma wha longo mai le i le mea ne o lo whela whai iai. E pesi la au i rota ma whau e le whaingo fie a taita. A mu ia fo i le to tele whaktai wa inu le i le afu ma le tinga ma mea leanga na o mai nai nei tangata. Ia la o le roa ua whai atu. Hal ne o tātou o ai nei whariseu. Sa ai ma o mari. Ona o tau mawhainga nei tangata wa reina i el tātou lo Samoa. Whātai, ia o tirole. Pio mawhanga tonuna nā reina toe avatura vaenga. Ina ia misfo i lātou o lo mawina ma whaarangolongo mai. Ia la tui lofo i e ola vai whanau lai tisa i marwhina mo i rei whai ngōwhie. A ona naunga lava, ia mawhai o nā Saonoto. Tangata Samoa, o lewa tūrai mai ia te sese ala māsina o kuso awhi se lau vaspuru. Mai atu mato fontanga, lewa mō Kofi Nisi ina ia a mai te sese. Ina ua malanga mai lansunga ia te sese
matou mafuta matou fono ia se ia mai so whakatalanga te si lava i o tu te mi ua o le ala a se ni te ses ia po le a se a wala na nau whai au e whai pena nau e sau tau whai a galue ia toi maua no to tangata po le a sa na ploka la mena sau ia whai ia ole whaapsiri i le teimi le o toi haia e winga i elfasiri ia o siri da teimi le o toi rihaya i mai teimi na mi tai ai ia o mea whapena tau te iloa e le matau tia te le ole le mau ole wawhewai i tu tono le kalesia pia no whatu na ori ua e se o fie le kalesia ai o mai whalu lave mo me tupu ia pe na o tau whawhisiri ngai ma whawhau ina ua tau nua tu la sunga paste sese ia o mātou toi tāpua e whaatasi sa pati ina ua umarale ua maua le whaatununga o ia le la toi ngarue ia o lole ina ua umar sa pati ia o na whai mai lole o le fofuranga o tae ao le sa o le a whai el tātou whono i nei e le ilola e mātou o le ale winga o le whono pa wan me la mate iloa o la ua maua tala o le la toi haete le o toi haete jesi ia na iei umare ka le si el whono na ia tūla i mai loa sunga paste sese whai mai na saunoanga ia o ismea wa umana wala uina mai a o le konfernisi o le a tātou toi ngā nubui ia ma o te iloa foi e le mwhai o na uaru e se mai whatununga wa au mai ia a o ilatou umalawa ila o mena siri whai tāte rea mātou o ilatou umai talia ia au e tusa o lo toi ngā lua i tu tonu ai fo o Westmere o le sa pati le la sau nei fai e tātou sauni ngai nei i le whatsale Westmere a le teimi nei o ai umai fio mai a teo ia wa tauna tūlo i lunga ma sāwari esi ia tua tūlo ma ia e sunga alo fiwai ma la ulo alo fiwai ia whaftai le o sauno atu pate sese a o lato umai no fo o le sa pati lea o te la ungari i whatsā nei ia wa e maua mai le mea tūlai mai le wa matan whale tonu i Samoa a lai no fono whapālai tuoi pe tau ai o ai no fono fua ia ina ua tūlai la tangata nei e leo se mea whaingo fie na oa maloi mata e whapena fo ia mātou ale mea sini mtautia e o mai le so e le toi whaatasi si ai ngan te ai aru fina ai no fo tamanoa e o tele mea tūlai mai wa mali pelepe ai a inga tarua i al tūlanga lea wa alu atangata i al mea wa iloa ia tauna alu iai ia ai tu ai pe i tangata e whai pe al mele la te loto iai ia pi si o inana matuala ngona e whaingta wa lewa na mātou māsani wa pe o le ainga tasi a wa toi male pe ai i le mātou māwhutanga o na ole o te sese ma le au whainga wae se lau walu su tonu le au whao le kalesia na mātou o mai le amtanga ia ai te o tūla i tanga te o te sese e fast food ma le fitu o lona winga se lau tau suma le ono le atu toi ia o mātou la nga le whao au maia ia le ngā rua ngā tūtou tasi whaafitai māne e te rere te whaarongolongo atu i le Mahanga ia le ala ua lua nei ia pe ua lua nei e kāresia. Le kāresia le whāsu ma le fitu le ua mte se ia ma le se lau tau sulono le no foneta i te ito ina no fi vai whautua. A le whansa e tasi le fua e o mai vai aso lea. E tau whai umare lotu le whansa le tasi. O le ase tūlanga sa awa le whansa. Ia, tai. Ia. O saunoanga lava toi ina ia o na manatu
e tu sa olona ma la wina ia le sa patia na so ai ia na matua tuafa ni matua lotu ai nai i Walmsley Road i ngai mangele sai esta mai falsana faile lotu na te sese ma la toia no ese ia pe ona i upu la fo mai ona ole ma no sir fatu nunga le o sau ia pe o tau fa fe mai ia mato ia ai le fa fe ia misieto in a mea ia le mea le nao ia fai le mea sao e lai titi ane mea fai ngofia ia e ala na fata vidi fa pele alunga e musu a ia le palangi e tau mai se stangata o la tau ana fai mea uma nādi o lea o tau atu o lea o tusi e tano tusi ua o lea sa mua o se tema ia o tau atu ne fai le roto a to te e atu wa ye fili ma wa ye loka ora se tu langa ho na o se fa tai mo fa si e lo me o ya te o lo te fiata ma lo taita o ne o nga solo atu le kali na le o to va tu le tu o la no tu pu o loka lo sa o ni loka ia te ilo le wa loka ia matua tuloa wa vevesi vola o tato o tala voe e va vetele o vevesi o tala vola talepe fai to ma le avo ma le loka ia ona fai maria tuale ia i vai o toe e le asa o tato me e fai pa e me fa pe tu le mai tatia taiao ia o nei ia o e fai tau tio le fiafi o le se me fai stato rotu ia o taiao ia la sa se fa so taia ia si uso sa moa ne o fa so taia tato mea e le tūlanga fa loia po lesto ia ona mato ta ape ngua ia lea ai tu fa sa ma na loka ia mato o lole taiao mato o lo ia istamrengo ia sio ni umata mori atu elo faanga mo sio ni umata pe a fai o soifu pe ia le ngate le o ni onalo mani fa nau e tu so sonia ai si o tu a ile kalesia na vai tau ia mato tu loli a sio o le asa o fo tu anga me ia ai fa mai ia tala ani umata ia vai mai oto o le me tau faia au lava ni paise si me na ai o fa tau mai to loka mai fo le fa ia ona mato o le malama taia ia lo mato fa tau nga loka ia e la iti lokale ale a ko fitness ia mato loka na tau ai ava ia na tangata e o fo si falsa oni fui loka la ia ai malama ta o ta ona na sa welo ia fai fa te toina ma le tusi mai ia pasta king o ia na fai an bene fa mai le fa mtala ngol tusi o le falsa tu tonu o wesmia wa loka ai awoni to ta la se o mo foi la na fa tonu leo ia o inala wa mata i lona matu la ngona lesi a wala la o yai yo wala futa to le kalesi ele tauna na ave lesi lumo fam snow ele fam si no tanga ta la gita to e fai la mioto tau si tu la fo ia o le mena tu puna me ia o matu o roa wala lolo ia na ve matu so ai mo atu ma le tusi la le ai ko fengi si amato a woni tusi si o falsa pe se furu ma sina talu na local falsa ma ni ya fui loka ia ai mato so lo me ma te lo tuai ia faftai io te lo ia faftai fo na lo ia fa pe fo na
mo dia toi ia lo nga fa tai fo ia tanto no fo ia io inicio fa no lo mo io na ia na o sa no atu le ma lo man ia nga fa te toi de il sume de ali lo ia ia no na ia fo isao ai o te vai tu ala soiva ala so mo se tema local ala soiva o free suma council to oka ia aftai on meana saule leia na umana local versa ai o tu le a mai fosina a fanga yo ingale kalesia yo wa free suma account le ma se account ko o ka o fiuma ai o fo le matu fanua le na fa tau i nai mangele i nai Thomas Road la o ye ndele e kalesia e fakasa i nai Thomas Road o ina le fanua na matu fa tau ia o mea uma o account me va pena o lava le fanua o tua ta o fi wole to yes matu ai e to e tala no ina mea ia pe to fa ai se account ia ele fa la na me ta fi e mo ia la o free account ia na sa o matu sulu ai mata ula na sa pa te tas to fa esse account ia lo matu fo foi ia pe o tu langa va pena na o ia na me o la vai matu tu pe ia o sa o pure o no le ia na ma fu anga na freeze e vol ma fu anga fina loka me uma langa o lo ia le company ale le vai anga le al conference e se vai anga la fie tu la to pe fu tato o le non-profit organization a se mele fina wala mai se le ngala to o i le ngole ye nei o le conference something a Australian Conference Association Limited o le ngola na o le e ia ile voi ile kalesia ile mafaila la to no mai faitanga le melia a inala vana na o le company la na le ye near cemetery e a wala to la laila lo le ngol na le a piece of trust ia e per mena o fainga tai ma to nga yo o loka o mama to me a il company la a ko ferisia e on ne e ile si va na tawa te lo foi mo le fa na le ia mis foi le mo ina maniplo kala me to te lo tato de kanisia switcha mo to tas sistekla langi ato ina wa mai al meia no to le so lus fur marivo o se tema a fei se la varus fur pe o se aso pe o se tasina so e sidina to lu fa tawai i tonu le kanisia switcha mo to o tasina langi ato o la so ma fua o le aso lusu tasi o inana rekistai le lotu i le ingoa Samoan Independence Seventh-day Adventist Church of New Zealand ia whaia ne o mele loia e le tauna ave of New Zealand ala so losu iwa na incorporate ai le lotu a so lofu iwa na incorporate ai le lotu whaino molo na ingoa le o sa nei Samoan Independent Seventh-day Adventist Church ia pesi o lasu lana sa manatu lava a whaau au pea non whamna tuina awa e moni lava ai ole o se mea tātou te loai o se ata e mwhain tātou loai se mea na tupu o se mea nāfua fua mai tono le kalesia ia pesi o tūranga tonu nā tu sale o te whapsi tai ia wai pe po ala wa fi da unga me uma a pe le mo wa pe e fidu ina me pe ta mola no ta lui ona ele i matua i mautu ma optile se tu langa la te pe lista ina o le karisi a ole la so lus fu mo iva la se te mo i lo la wa ma ti no ile wo incorporate the karisi
ua fai lava ua tū lava le kalesia ona ia vai Tai. fai ana tūlafo mai mulimuli ai ma tūlaga uma policies ma mea uma ia loinga e foi la i fōringa mai e tatau ona matua i amana iaina ma whaatau ai e foi aso o te noi tele foi optanga renga pe o le tele temi wangaro ai pe o mea e tatau lana mantua i le lalalangi atoa ia le aso lua se furu mariva e tatau na manatua ina ia celebrate ma whaamanatua i pia lea awa le atua awa le atua i te tonu ana ngaruenga o lea sau whaatalanga i le disfellowshipping o le tonu ni tūra wonu sumalua le ro ta ua le disfellowshipping o tanata ia whaatai a le i o la ina a si o te ratua sina whaatalanga le i ia i loa aisea o toe ua le stala i ni lotu si silvoe o le kalesia e le tauna ave le maloni me e lote ai ma mai se ungo le kalesia lango le kalesia mama e le se ila e le pona foi ai tanu ai ona ua latou local falsa ko leo free si uma mea mātou i lolo ina o leiso mātou avanoa na uia awala uma ina ia mawhai o na maua le wāwhera o ina lana mafu mai loa tasi lolo loto tātou loa le stala tātou kalesia o le aisi avanoa ia ale whafsiri lean sau nei e tūsau le disfellowship ina o mātou Pero no ta ua sunga le a Pastor Taylor. Wa malanga nei Pastor Taylor fiti sa uroa alufia i Australia. Ona vatu lo leo tusia a Pastor Taylor i le konferensi. Wa le esi si mea mawhai. Io e. Ai whai unga tauna whai. Ia, ai Taylor wa vatu lo ma le tusi. E saini e tuatanga teino e ngoa Pastor Watts. Wa vatu nela tusi wa confirm matua lato disfellowship members o maia se lauto sumaleono e le to ta wontanga tas fitu ia avatua tusi na ia wa matu io ia fa tai wa tala mai le tua e ta uno fa e le o la londe e o la o le langi e o la ia o inara solo ia mai o matu ingoa Ie o lava nei ta māua tai toro, tai whata o sanga taru na maari hiu ele i o le mea lea. Ie o disfellowship o mai a malato. Ia. Whaftai, ia o te rao ele i whaingo whiu wai pe ole. O lea wa mai le fitu tonu, ia a lea o whatua whatau o le fuwhanga le ele. I le tausanga le awhi wa se lau vansu manua a. Pe le whatua whatau o ia le fuwhanga nei. O lea se tau manatu ina ua tau mawa ina le tala. O atu le tala ia te o tau, o te riro whai po aina alo moa o tau. O lea ua tā au fi so se whai whe au la war ko whi nisi. Wha asa ona toi a sia se a ina tasi. I te tonu Westmila. O lea se tūlanga, sa whaamana na tūla. Sa mātou maua tala. E li maua fo se tusi. Ai te o mātou maua le tusi a mai Samoa. E le tusi mai le kalesia o le tusi na maua mai lesi a inga i Samoa le i o lātou tangata. La ua whaasara lau i Samoa le tusi na. A o i fo i New Zealand lātou o matua le e o la vasto ina po ai. Sa si sinto e tū mai o le mele i ale tūro tas. E le un tangata lotu o tangata te o tangata o le whaorai. Ia, mawhiwhi ia ma leo mai. Ai o Samoa, ia o whapena fo, so tangata lava e latu i New Zealand o se. A tangata latu tō tasi. Ia oane tu ua i e Savanoa. A se whaiwhi au foi. Sa ana toi sau se whaiwhi au e asi le kalesia. Po ai lava e sau ua whasa.
ia no te tonu ana mea wa na vai taimi sa o malanga foi Samoa a singa o matua ia no wanu leo o lotu mau se wa fina ma lotu lesi e ka lesi Samoa ile vai taimi tonu na ma tau no o tua tai au e o lava ina whaile lotu umale ang sa whaile launga whaile au moni mau e le isau a masangata e whatalo wha mai ia pe whape mai po a mai le ai na o ma le aso atua le ai ma se sintal no mai a tau yo ai toi ino na e kalesia toa le ai a e mato sawa le vani mea lea ma se wa fine a wa lau te malamalama wo loa ia le tio ia sesi nanga tātou e se fo ia e sila fia tangata o le tangata e fefe ngō fie ia ma le tangata ia o lae e toa file e mō ma pau whana